Lettura del Salmo 113a, versione greca, coincidente con il Salmo 114, versione ebraica. Alleluia! En exodo Israel ex Egiptu oiku Jacob ek lau barbaru. Egenethe Judaia hagias mautu Israel exusia autu. Hetalassa eiden kai efugen ho Jordanes estrafe esta opiso. Ta ore esquirte san Hosei crioi kai hoi bunoi hosarnia probaton. Ti soi estin thalas hoti efuges kai soi Jordane hoti anechoresas esta opiso. Ta ore hoti esquirtesate Hosei crioi kai hoi bunoi hosarnia probaton. Apo prosopu Kyriu esaleuthe hege apo prosopu tu theu Jacob. Tu strepsantos ten petran eis limnas udaton kai ten acrotonom eis pegas udaton.